narandise darasa ranzi narandise darasa kikawaida ranzi. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabi wa man sara ala nahji wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kwezi watukufu wa Islam, ikao dumahudhuria harume darsa inu nano andu ikao ngorangaliao nurishilia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lelo rihunda na nebatu ya ukaya ngasi uharumwa tumu umisi watu rihundu bahati ya ukatasi lelo ritimizi zekume lelo ngarinjao uharumwa zekume zahari, yani lelo mtamwizi ya kume lahari. Rinikilwa bahati ya ukaya rifungu mtamwizi hata uhunda jana ritimizi zenti hukume hamandi namna ramba juzi ukaya imru ikao Mwenyezi Mungu hamrende azema geladhimu ya shukurie. Radisa Muharram hatarwaswili uskuraka ujamwizi wonihe ngabo wananyasi wenji kao wajoka wajibiwa enge mfano Mwenyezi Mungu akawanka bahati walise tumu hata lelo baisho watofunga usiku uzima Mwenyezi Mungu kaja wakubali ya wafunge usiku uzima. Baisho watoenshi lera nzima haruma zelera za usiku wa mwando rakahandise Ramadhani wajoka iwajibia enge Mwenyezi Mungu waka hawanike bahati hiyo. Mwenyezi Mungu kaja wanike bahati hiyo. Sisi harinke bahati ya ukaya riandisa mtamwizi riwaswili lelo mtamwizi ya kumela hari, yani lelo ngarifanya ukume no mweja ibahatu hiyo Mwenyezi Mungu harinikayo shwabaha mandi sho lazima shukurie Mwenyezi Mungu sha zenongizo yabo bonandisa mtamwizi hata umonda jana rakautimize nsukume yeba rishindi rifanya ritekeleza ze wajibu za etsumu ya Ramadhani au karjashinda eba etsumu enamna ya hambwa atsuminu aswaumu fasiri yabo hudaza eba rishindi ridaza yeba rishindi ridaza karjaka ubabuha karjaka wamba mirongo ya batwala yeba rishindi rijizia nezenongo za haramu rijizia nezenongo bukao ngaziminya wetumu ritsijoka mingoni mwandu bukao wawaza ukawafungu na bala wajizia na nzaya na nyura abuge rinikilwe bahati rudirinkilwa bahati tena ya ukangarandisa unsukumeza saya esheleye yekaze nsukumeza vira karjashinda ratekeleza zewajibu za etsumu ya Ramadhani karjashinda rafanya za ladhimu rizifanye karjatekeleza ze swala za fardhi karjatekeleza ze swala za sunna karjashinda rataswadaki hama kalima mema karjashinda rataswadaki hezemali zatu karjashinda rarumia wakati wa Mwenyezi Mungu yarini karihurumie harumaze nzia za ladhimu ranzim Mtume sallallahu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaka asawmu li esumuinu ya hangu wana ajizibihi na minga mjolivando yemrikao azingare tsumuinu ndo shate na mjomlivana yemrikawe tsumu hai si hanai bonge hamane namna ikao Mtume sallallahu alaihi wasallama ambauka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Mtume sallallahu alaihi wasallama ambaukaya ika randi sawa usiku hata rihondo saa 12 rihondo wakati wandara lale
na rihasibu ze amali rafanya pia ranzide ze amali njema hata ze amali ratuzito njema, yani nezila amali ikao Mwenyezi Mungu azikubali, nezila amali ikao shetani ariladhimisha au nafsi hariladhimisha rizifanye. Eba umlogo trasi hata waswili sakume nabili hata waswili habara swalelensha mimi nedona lale eba tishindi sitekeleza ibada ikao lelonge tunge sawa mrumu ambo abid, yani mrumu ambo abid mrumishi wahe fonction publique ya Mungu woi mrumu aulo harma fonction publique ya Mungu dejoka umliva eba tishindi tizia zila ndongobo kao ngaziminyao ze amali sanga ndongobo kao ngaziminyao ze amali kao domru yafanya eba tijizia nizo njashinda na jizia nizo njashinda na tekeleza ze swala za fardhu kwa lelon aibu ya wote pamwa eka karja tekeleza ze sunna mtume sallallahu alaihi wasallam ambaukae karanti imru wangu tekeleza ze sunna hata mimi sirende hauka ematu yaishi yangalia o de yahangu emashishio yaishili yao de yahangu ekakarja tekeleza ze sunna zinde zifanya uwanzani wa mru na Mwenyezi Mungu. Fardhi inwe kamru kajaitekeleza yabo kati Islamu mfano reremo mfano wa fardhi yambao saumu de sumu ya Ramadhani imrikao iladhimu ya funge sumu ya Ramadhani na yeye kati mwade kati na zamura kajenda msafara subuti haransi sumu ya Ramadhani imruhu Mwenyezi Mungu ambao kabaisha hafungu omwaha kamili Mwenyezi Mungu katutsa sumu yahe na ingujo mliba duniani kabla ijaenda ondana naye abaga tukufu omzi wetu silemra turenga bandu ya hala demru ya minye tumu hamba mirongo boka mirongo hiyo ya lahau ya haramu emru yamba mirongo ya haramu mirongo ya kilahau uharumwe tumu ya Ramadhani abo haminye tumu yahe abonge la mbese dekinami bese ye zensukume za birazila karjashinda rafanya jitihadi hatara tekeleza ziwajib rajizia nizaladhimurizie za hwamba ibungi yabo baada karjashinda ratekeleza zi swala mfano karjashinda ratekeleza zi sunan iheli ya ladhi karjazitekeleza sunna ikao harumumizi unu uwazi wa sunna nzima uwazi wa fardhi haili Mwenyezi Mungu njeza ze percentage za hizi libwa usuni mwemru ikao hafanya jitihadi abora nzi sisi geladhimuri kensi lelo rijifikirie kuka ezen sukume zila tikayaje ezen sukume zila ze swala zibirije ezen sukume zila eti yenshije eka mgwani kamali eti rumia njairumia mananga wala lona nzaya njairumia haukanga mwandu kao ladhimu ni warende zema no mgwanika njashinda na warendea nja tekeleza ukaya ikaulazimu ni jifunga tene ni rahmi yangu njashinda ukaya njakubali usami yabo nanlanishe twani nsami sizamba juzi amweda sa juzi ukaya mtume sallallahu alaihi wasallama harma hadithi hamba ukaya tawadhu na mjinyekeze miongoni mwazo utukufu wa Ramadhani duka ijainyekeze wandu ibunguze wandu ubiyavu hata ndu warembaye wakewa wanyekevu fasira hetumu inu ijaibunguze ula ubiyavu no upeu ne hasira no msono ngonai no mvojo ya dini ya Mwenyezi Mungu no msihonai zila zaladhimuri zisihe ili rijwaunjia harumwa urekebisha na ulekeza rikewema umlau harumwe tsumu ya Ramadhani insha Allah rijeri yenshindo ilan jumkiisha yakezi nsu zabira karjaz shinda ratekeleza esumu eheli ya ladhimu rirdirini kilwa batu ya satena ya ukaya
rija ngarandiso nsukume za saya za buhari vanu na rumbedua zinsukume hizo ikarfanya ulemivu harumwaze swala rifanye jitihadi na rumbedua ikaya mfano rikamba makalima ya peu rikaulokalia rikavumbwa wandu na risani hata ikarka ukala wandu rikavumbwa wandu rikaudhara wandu rikaupandu sheo rikaufanya mirongo ya suladhimu rifanye na rumbedua uharumwetsu arumwaze nsukume zinu randisa usikolelonu ikamgwa benze ranzima udu inshallah ranzilelo onra maudu rifanye jitihadi arumwaze nsukume zinu mfano sisi karjaka utekeleza ze sunna ikao ze sunna zinu ifasira ze sunna swala ikao ri swali ibunguza gajore nge sunna irenge plus ya hefardu ila waiswali shawa tuitekelezandu gajore nge plus ilive swala ikao ihubiri au kama Mtume sallallahu alaihi wasallam kajaranti ureshelezi asi umma usheleze maswahaba ukaya haina mru yakaujahun duniani hanzishi waidadi ya swala ranzinde nsu ya jo paramaizi hatensu insha Allah ya jo kaula wa harmaule mengunu yazitekeleze zi swala hizo Mwenyezi Mungu jue idadi ya hazo halafu zi swala hizo ikamru edeso ni mwa Mungu yendongo ya ndani jobi misi wa harmo wizani aswala de swala ike swala ya mru ihundri ya ukae swala hiyo ibunguza ze swala zaladhimu ziswali kiasi hazo mdungu chonda hii swali mroni yani iladhimu ya swala mfano zihukume hede ya undriha vapuza swala jana mfano zi swala zila hatuka uzira antize mbira zi swala zila ngeladhimu ya zilibe ya ziswali karujaranga Mwenyezi Mungu amrisha na mwangalize sunna zahe mregeze sunna muhasibu kanga zitosha zitimize swala jana hizo gazwenda za wazi waze sunna waswali pia zirengwa zilibisi waze swala zila mfano yede undira uka shabale kajaka na sunna kajaka na sunna maana yeye kajaparo swali kablia kajaparo swali bandia kajaparo swali sunna armaze sunna za kablia na bandia kajaka utekeleze qiyamul layl ikawe qiyamul layl inu gojojwa swali odahoni gojojwa swali homsirini umuhimu armwe ramadhani yo muhimu wandu watsanganyi waswali wahimise qiyamul layl haubazima ili wandu waje wajokana jitihadi wafanye jitihadi ndono basi ukaulemivu wandu wasome haku ya Qur'an ya Mwenyezi Mungu harmwe masihu halafu ikaende hundri ukaya shabanu yeye katina sunna abunge abo geladhimuze swala hizo baisha kazi za saya haziswalindo change ladhimu endea swalize swala hizo yazilibe lahu mroni hakam Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaka alfarqu bainana wa bainahum as-sala umiyanu wazia makafiri no waislamu de swala undo muyano wazie makafiri wakehula baturkehun halafu awala ma yuhasibu bi labdi yawm al-qiyama as-sala abunge imrika mfano lelongu swali ngufungwetsu ya ramadhani iswala katu swali ngufungwetsu katu swali yabuke tina maana auka iswala yinu yenunde nguzo ya ndani ya fardhi wa mwandamu itengezao karibu mwandamu na Mwenyezi Mungu iswala yinu Mwenyezi Mungu amba ukaya ariamrisha uka ze swala ntanu zanzishiwa nyakati mahsusu ikao giladhimu riziswali halafu rijenga riziswali utena zihantiziwa shurutu zihantiziwa furudhu zihantiziwa sunna harumwa ziswala hizo mfano rerejei harumumando wahe swala kenauja ukaya betina urahafu na urahafu wandisa umshanani uja harumwaho tawaza ikausa utawaza uja harumwaho imisa
uhimisa zilandongobo kao neziwa hao eswala inu inuyo iwahwa hujuma iwashiha sawa na nyumba gabo zilandongobo kao zenongo hizo ngeladhimu ziparihane uharumwa eswala zenongo hizo ekazija zibunguza haswa de zafardhiwa yabwe swala ya mru batwala amande namna ikao ritende rizitekeleza kabla rajandi si darasa abunge watukufu riundana na ibati yokaya zensuku metezinza lisalelo yabo valeur yesuraya yenuru yahetsumu ya ramadhani aswala yenuru valeur yenungwile kezao yeswala qira'atul Qur'an domdu some Qur'an do huishilia ya Qur'an voisomao ni mdu fulani au wanu fulani kando harmwe kile kando harmwe radio eka ye valeur ya hetsumu do kaya mdu atsengele karibu no mala balwandu wasomao yaishilie ya huishe ommu bana ilmu inu hayatul qulub inu de huisha yemiyo ya wanadamu isife reremo mfano lelo vanu mwandamu woiha umbwa hamabumbwa maili mwandamu gabole bumbwa Adamu alayhi salamu ya umbwa haumbwa kafu ilolo bumbwa la mwando baada yabo libihanyiwa na maji yarenga harumwe mbego ya Mwenyezi Mungu dawa yakauja pange Adamu alayhi salam demana munawe namna rapange helinu Mwenyezi Mungu yasubuti amba habu yakaikati na mrao ya ture amba ukala kad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimi hakika mwanadamu remumbu habumbwa jema ikawe ziumba pia kabati shiumbe shilona leo bumbwa jema lapanga mwanadamu gena mindumili mbenge na gwendoha mindumili nemihono ezinyama zindwa jina ziumbwa hena mnayo sisi ngabo zindao betina mindu sisi Mwenyezi Mungu ariumbwa mindumili baada yabo na mihono ngarlembeza mihono rende garanzo rende mbio garanzo rifanjau rinyame rinyongohe rifanjau Mwenyezi Mungu aripanga hena mnayo abonge watukufu eka Mwenyezi Mungu akauripanga namna hiyo yabo haripanga hata emasava wahu watwali ya wahunduka kama nadamu lelo namna yapangwa hapangwa waunyongoha na uvereha emihono ziungo gena shiunu ngashibere hao gena magungunu ngabere hao gena mbinguo watwalia wahunduka eshatsonga mwandamu ya umbwa tafauti nezinyama duka mwandamu woi demrikao haumbwa hatukuziwa hanziwa yende yakasibabu ulemengunu pia upangwa uumbwa haumbwa abid mrikawe haziahe ndo wamudia Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hapangwa mruwa swala wiyo ikamwangalia gamjonda uka namna riko uhima namna riko sirukuni namna riko nyongoha namna risa sijidiani namna rejeyu harumuri kansiri lirisi hii zenongozi la pia kamra kansiri luangalia gujonda kavanu mwanadamu kajapangwa illa hatupangwa heswalai kaangalia mwanadamu namna falsafa ya Mwenyezi Mungu akaupanga mwanadamu yampange na mihono ibere hao yampange na iswashisi hao jao shinyongoha yampange na wajausena namna ubera eshiunu hata sio magungununi yanyongohe yasihe jao yafanjao kabati sababu Mwenyezi Mungu akaumba mwanadamu he namna yenu kasido kaji yake mruma ufanya ibada basi abonge mrikao Mwenyezi Mungu hamuumbu hamika bumba la kamili haja kasusa haya swali ilo kafadhiro au kaya mwanadamu gujiono enamna Mwenyezi Mungu yampanga nguono enamna Mwenyezi Mungu yapangaze hayawani ukaihelize hayawani zapangwa yoside namna yeye yapangwa yabo ye hapangwa sharia hapangwa hampango yende siwao yabirili wao eziumbe pia gizo na malaika wazibirili yao wazitundao shamwandamu aswili mwandamu hatukuziwa
hamade namna ambauka mtume sallallahu Qur'ani ambauka walaqad karramna bani adama, hakika rimtukuza mwanadamu rimfanya ukaharmwezi umbe raziumba pia kabati ja mwanadamu. laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, rimbali anroa tukufu asheo na sheulila harmwa shebande shanti no harmwe bahari no harmwa shebande shanti no harmwe hawa haina mahala mwanadamu yalio yemtukufu. warzaqnahum min at-tayyibat, rimruzuqia zishaula njema yale eshaule shema ya enshindo. Hata mtume sallallahu alaihi wasallama ajaka uoni saukaya vanu namna Mwenyezi Mungu azza wa jalla yaripanga yapango muyenshi haripanga wa ukasisi warumwa wanadamu wakao garijojua riwahe dunia inu hamajumba mema hamagari mema upashia haulamba indu njema na uvayandro simpakari vaye nayi na uvayandro hama karnaka ama mfano karnaka uruha hun dunia shaa ile rayo hiyo geladhimuri zifanye rirudire sheleuka yari ni kazondo zile marloni zozini gianzao wakati yo ripange akhira ya hatu hama mfano ikale lungarwa hawe dunia ripange zinu ripange maisha rikejau shange ladhimu ripange waja utena ye akhira ya hatu hamabo masiu ya lelo hawotwa silama udu ngarituka ubadingo yenema iyo rende harumwa nyindwaji ya keri yenzaladha ijisao hana inurulo niyo. Iyo nde namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam rabia na riwahe dunia na ripange dunia hama karnaka uparuru hahun. Yani mrata mbensuka namna nyumba mwema bamjoka hufa. Nsula mbaye njema bamjoka hufa. Nsuva mbango njema nsuva nguombi. Ngwajala wanga zamba nguombi. Amsuva nguombi bamimru wa sijao. Nsupasha mnagari mwema nsuwa mwamwendo hemindo atani wasulimoroni hula mnagari mwema hapo Mungu ahupa pesa mwanangu ahule mnagari mwema upashie mbuna mjazahiri fundi watu fundi ali mda homa swila riorana banu msiriju banu asingwambuka banu mwana nyuho nsujibi wa banu ukae mwana nyuho kaja hula mnagari adu pashia nda muroni alangu vumbuwe mwana mshangu mwana shewangu wafundhali Abdul Fatah kabla dhimwa hule mnagari funda Abdul Fatah mwabuka badi vanu zinungu zinu ila dhimu rizifanye shangi la dhimu bumbaba rizifanye hamakati vanu ngazi ngizo nziani ngazi joka ufenyiha kati ula fundi Mwenyezi Mungu amakinisha kabanu aswili mwanadamu haso mbaba na mzazi ujibiwa mwana hawa umone namna fulani na yeye funde falsafa yahe no raha amjuka ufanya sharaha zinunga juja makati ya makati abagawa tukufu ye dunia gilazimu ripa ngendo rihudumundo shana risoleshelea ukae majumbari wa hao ye malia rinika mnguri wahe ye magari mema rlona yo yariswalitisha yarinikayo Mwenyezi Mungu ye malirlo niyo Mwenyezi Mungu yarinika aina rloni sho shilawana na Mwenyezi Mungu gashijo mrejei sira sisi nezemali no wana nini bandrlo niyo garjuka rejei Mwenyezi Mungu yode mana arambia ukaya la tusaluna yawma idhin anin naimi zinema na mikanizo na mnemishanizo zinu ensurjo ureje Mwenyezi Mungu azza wa jalla garijuka wenda redera uzisiwa zinema yarinika nzima uka eri zirumiaje eri zifanyaje eri hunduje inirahunda rirumiawa mane namna mtume sallallahu alaihi wasallam yarambia ukaya lan tazula qadama abdi yawm alqiyama hatta yus'al an arba'in ndungu nne karna ujusema mindwe hatu maharwe hatu hosoni mwa Mungu yekarende hatari uzisiwa ehindi
an shababi fima afnahu au an umri fima afnahu, do shababi wadi saranzima 15 hata ije waswili maha mengomi miraru na mitanu garjo zisiwa ushababi hapo mengo miraru na mitanu na miranda na mfukare ekarinjar mwe mengo mine ya borsarandisa letasi la huduhazi ekaro ndo mengo mine ya borsarandisa letasi la huduhazi garjo zisiwa kayomri unu mwakanu emufanya yewe omri wakanu wa maha 15 weye yehongala usomo yebo wasoma ngeurumia ngebo wasoma umri wa urumia yeufanya yeuyeshije yeukaje umri wongo jozisi wao haukaya uondo umri wenza faida nkundo umri wa nisa ranzima 15 hata ijihonre omuda ulara vumbua wa maha mengo mine lipanza hilo ilonlo panza lenza swiha ilonlo panza lenza faida ilonele panza lipangao ye maha mengo mine uheya lipanza hilo kati hiyo yabumra sahudumuze ndongozae pia ngondo hulai lima ngondo hulai wala ngusomo ngufanyo hazi ngufanjao hapanga wakati ya jondrema mengo mitsanu uheya mengo miranda mengo mfukare yaji yake makini haukapanga wandu inshallah wandu wao wajuja bao waje wamsaidie uharumwa omuda huo yatsojoka ushinda rumemvu yatsojoka ushinda hata akili ngabo daraja ko mndu waswili hata isimu mndu zisiwa kaja joshinda ya ivumbue hata ujusa mndu kaja joshinda hata urengemba ndu yale kana ushinda iringe yale hata ndo mshanani kana ushinda ele panza hilo ye mndu joka urengerele vya mfenyezi ndo zeno uwezo ndo engendao abangu atukufu anshababi fima afnao ndo ushababi wahe haurumianda ye mali yahe hairumia ndar mushababi ushababi wahe yakautuma mali au yasutuma au yaturanse wakati wa mbira yeo shababi huo mujoka uzisi wao wakayo neema harumwazi neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamika thumma amalihi min aina iktasaba de mali yahe haitumuje haihundundahu enu hitumuje yeukafanya uihundre yebo waihunda huirumiaje endahu yehuifanya yekutoka winkawandu bai masafi yehunkwandu zao yehurumihili aladhimu abai utawansokaniyo bai ngabo wanduko baishengwa uniyo wotoja ukaniyo watsoye hata babiri muda mboke mapesa ala shanjewa bahi ngwa unawe yabo kwa jala kwa jaba mru kushabasi ngwa unawe yabo basi hata ya peribe basi daro tukufu emali ngojozisiwa garjozisiwa ka emali inu riyundu ndahu eri tumuha hindi eri fanya ebora jaraka urumia eri rumiaje Mwenyezi Mungu ambiwa amfiqu mimma razaqnakum namrumie amfiqu namtoweze mali zanyu kabla an yati adakumul maut ramzi madai yajajili wanehumfa yajwamba ukaya Mwenyezi Mungu kukaradhi wanrejeza neda nairumia zisazibiri yonde maana bukawa harumwa shangara nitimizi nuranzi bahi baada yabo ikauzisiwa mali yaho eheli wairumia eheli waituma ne namna wairumilia hesabu ngabo wandu bokonge lazimu warumilie lazimu rumilie mdumshao no wana rumilio hanyu ziali zao ijoto shabahi nanu waislamu watabi hao mfano lelo ekarjarma mwizamanda hunu hatu haina mre ukazana hata imbano vya yahuziali hunu hatu imbansole lazima riuziali lazima imba nyama lazima imba mhogo lazima inimba ngorloniyo ritsoihuza ali badala ya ukaema tajiri walona zemaliza hao harumo ulemengu wa Kiislamu hata matajiri waelewa watu wa Islamu shawaelewa ukarumwe biashara yofanyiwa hazinu zambao nde makati leze sezo za kufanya biashara basi wasa waelewa ukahawa wa Islamu konsomeha kuu ya wopwe zindu zao wasisi hambwani no ili zijwa uhula no wa Islamu wa ule zindu za hao izo zisabu wakufanya za kibiashara
karituamba waislamu wala waelewa ukaya shabanu ishodubunguza habasa ishodubunguza basa rirumishira sibabu ne Ramadhani Mungu yamba yahe ishodubunguza baha ngashijohenjeza ekari njarmuzo mfungua ukamujo ripulia mali nyinji iji habo yakae malinu yarinika Mungu na sisi ripulilia rumishe wakati Mwenyezi Mungu yamba wahe na sisi ripulilia rirumishe waislamu wajizia watile watinwe hasibabu Mwenyezi Mungu ritoaze mali zatu batu ili ze mali zatu zirumishe rizi sacrifice yani ritoa sacrifice ya ishora johunda nori hunde Mwenyezi Mungu yani gasiradhi ishora johunda ritsi hundo mwezi wa Ramadhani hunu norjeri hunde iho ikamgwa benze gasiradhi ritsi shunda baha ne karuwa rijar mwemizo mfunguo rijeri hunde maliyo hauka Mwenyezi Mungu mwenye mali na yengujo sindiho waloniyo wale mane maliyo wajewa hule zindu za hatu hataridiwaze hukabala ramba rinja sarani babi dano watukufu ifasiri ya ukaya Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam areshelezia ukaya dongo nne ndukana ujusemindu ya reja uzisiwa ndukasihe ni mzimanda si yajiafanye jitihadi endongo ya dunga yabo ujozisa an ilmi ujozisa ilmu emdwani kilwayo yeboyani kilwayo haifanya ye hairumia ye haisomisha ye mwenye hairumia ye haifanya ujozisiwa ya ilmu hiyo yabo zenungo hizo ujimlifwa hazo yabo rikawambiwa ukayangia nzao rifanye jitihadi ndo harumo muda unu risinganie zensihu zinu haufanya ze amal swali amali kejuka amal swali ba yo amali mfano de swala mfano de sumu mfano de zaka mfano de zamali zinu za swalaka kaina ujoka amali hata mpaka idunge zenzia za amali ye amali ngejoka amalije amali ngejoka amali hasibabu ndenia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaka innamal a'malu binniyati hakika za amali rifanyao pia garjoli bwazo henia rijoutia yenia geanzao heni amali rifanyao ikaswadaka ikaswala ika qiraatul Qur'an ika dhikri ika leheina rogori zifanyao pia bahate mbahindu nikawe mrushaho nwana ganzo ikusudia ukainunga mtoha Mwenyezi Mungu bana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambokaya banu hata ila mbahindu utowao nkemdu mshaho nwana wapihe memrumsha pembahindu ulenda wene mrumshaho nwana no wewe ngwanzishiwa sadaqa yembahindu watowa ili emdumshawe yapihe ule daweno wana haone mdumshe sadaqa ijotosha badi tena yembahindu zemvu ne jitihadi yemdumshe yanjiopani yapiha yarekebisha yafanya yarumia zemvu zaine akili hata yapiha sadaqa yani la sadaqa ya ifasiri yabo ndo ukaya hanzishiwa wa mshaharaji kaulibwa yemnumume atuambaye ndo nkemdu mshaino wana wapihe wale bazima naye bali zemvu yemdumshe ya zirumia ni akili hata pemba nduila hasanzishiwa ze ajiri yajo kaulibwa hasibabu ndabo yapihe mba nduila iyo ne manabukao gari parwao rijuka haina hazi rijuka wifa haina amali ya Kiislamu rijuka ufanya haso ndo mwiziunu na rifanye hasibabu Mwenyezi Mungu vahe Mwenyezi Mungu ya jarilive Mtume sallallahu alaihi wasallam angurambi ukaya la taqiranna min alma'rufi shay'a na mweshelee mruasi dharau mbanjema kuifanya basi kenjema isoka uyonsi mjoka uifanya muidharau kemba njema ila la taqiranna min alma'rufi shay'a msidharau amali njema ya ufanya bayontinti reremo mfano
Jaafar Sadiq radhiyallahu anhu mzima ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam habirinziani hajusa tamvu gambishao ka tamvu la sihaunziani hajusemna tamvuola walamba shiba tamvula ziba walamba mnashiba amba mnabu amba alimradi hajusaula mnahindu hamrabavuni ili yanzima yahe eziumbe za Mwenyezi Mungu zisijovira bala ndekina mwanadamu hakoza hazigamanyiha aneleta mvulila. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaukaya Mtume alaihi salatu wasalam ambaukaya hamono geharumwaye maflori ya mbeboni ngutsungo gweuho harumwaye maflori ya mbeboni hauzisa esi babu hindi hamba abalatso biranziani hajusa tamvula la kaunziani mnatamvua akaunziani hamjusa hamlata zimjaili ya hundana notu kufu wa ukaya hawaziwa ukayeme ngoni mwandu wema hatiniwa mshahara mhu abonge wurluar mumizi wa Ramadhani ziamali za kufanya zote nshashi dekina infaq domrutowa zemvuza hahe yarumilie utinizo domrutowa akilia yarumilie utiniyo wanku akili domrutowa mali yahe Mwenyezi Mungu yamika irumishie sababu Mwenyezi Mungu yarumilie wala waladhimu yende ambao infaq yemrikao hatowa riali jana harumwa mwizi mraji Mwenyezi Mungu yomjailia yomkezia majana shenda yabo hayahundu hafanya shihu sha kimnyezi Mungu wa mwizi unu yabo emrikao hatowa ralijana Mwenyezi Mungu mwenjezizio ila adhafi kathira ekajomika ralishiwi hajojoshinda mwende ukwende ulona ya jorando hajoshinda yamike hata ya wasulizi hukume yani ziralishiwi ya jomwenjezi ya bara nguda mwenjezi za shenda hakazojumaze shiwi zila afanyazi hukume bal hajo hoshinzi wahe hajo shidatimiza taundezi wijana hasibabu ndabo yatoa homwizi wahe abongeye simpaka nde zakatul fitr lorjeritowe ngabo wa islamu bukao kwa tunda bamajiwa hanoa ngabo wa islamu bukao ngwasonge hao hufungua ngabo wandu bukao ngwaona ulezi mwinji ulezi huo uwashindi ekahundu mbaendu wasaidia usiwaze ukabala ekale lundu mbaendu ila bale katsinka fulani ngabo wandu kweka wankangu ajobeshe yabeshe marhaba menji sisha juzi mufti setwahiri rahmahullah hamba ukaya imrikao gena wade ikao kanaujwa kufungetsu humu Dr. Hamziati fungetsu humu yatambengu fungo babu hajidhulumu sha geladhimu yatuwe na usiku nuskilo antuhole yabo nuskilo antuhole yongu kaushida do nuskilo antuhole nka fulani atati ngutso jimlisa ya wazeuka ina usiku nuskilo antuhole atansumengo miraru yesho hindri ya waze idadi ya antuhole ya renge ya nikeula mrubukao ngeno hutajifu hayo usiku miongoni mwa usiku Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hakaya sumuni bahi haroha hende hodahoni bo maharibi banda nduwa swali maharibi hende hahundu hende wale iriski Mwenyezi Mungu wajailia wakana mnamkate mzima watwesha mruhodi karibu ewe mruhindi mimi yatima njala mbahindu sikawanzani wa mbahindunle emrumme ujise kamrondu mrumshe mwema erifanye habana rimike ngarjo abungarjo fanya bangarjo unwa maji washelewane tsumwenso wabili wondo irihondo maribi waisha hodi karibu ewe mruhindi mimjeni bansi
lelo nsiza wazanjala mbahindu bairifanye narimike wamika itwararu hodi karibu ewe mruhindi mimi fukara njala mbahindu sikanza nje tikabjahunu njini kwa bahindu nle erifanye narimike wamika gambishao kaya ensihu yani Sayyidina Umar haruha unjarmo mji uharumwa mji haundu mru habalia mna kufru yakana pauni za dhahabu hajabala ambausu waja hundu anajau hamba tinkilwa yemba hindu inu ni hunike sirumwa ni bale yemalinu njeni hunike komika kajamuna katujua si katujua hiya yabu halibwa ukajalibwa yabu halibwa abugewa tukufu iyo nde maana mtume sallallahu alaihi wasallam amba ukaya yareshelezia kado zinji ukana mtowe isho mlonisho na mtowe ilo mlonisho ba Mwenyezi Mungu akavumbua mndu yafanya utukufu ambayo yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswaswa wojitolea sheizima walonisho wanike mndu utajiona bala wongwa unaizima watsawa wafunge marumbo walale nanzaya no wasaidie mndu kaonge harumwa tabu walale nanzaya hautawakali Mungu yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswaswa bingoni mwazi alama za wandu wema wotsawa wasaidie watabi hao baisha shila waloni shongisho izima no wala watitabira nzindo warumwa wa Mungu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallama vaja wandu uhamtume sallallahu alaihi wasallama vaja mjeni maswahaba ngo udaona mtume sallallahu alaihi wasallama umsirini wa harumwa husoma halafu vaja mjeni humsirini hajilia mtume sallallahu alaihi wasallam tumea shawiri wandu walubala maswahaba wahahe hauzisa ukaendovi yujoshinda rendezema ye mjeni wangu weyo sikwalelo unu baminsina zenzia za ushinda ni mrendezema yude namna ya maswahaba mtume kaudungana ndo na mtume baiba kam na mtume ba yadungana daye nao baiba kam mzima hamba ukadami na balaye udahoni kajaransi mbandazi ya ushinda itoshi basi boyamba bala mtume sallallahu alaihi wasallam hamkubalia haroha hendoda honi endeambie mndu mshe kabla urohole shani sika ujanjeni huambie ukabala sisa sikubali ukamjoka urange mjeni wa mtume sallallahu alaihi wasallam yani leo ndahoni bahi mndu mshamba yabonga joka kufanya ba minja pamba ndu ya hindu japamba ndu ya hindu aba ndu na piamba bititi swafi titi swafi ababo yabo ilirjofanya ngojorenge mbakomi rapatse mba mwenje bese hale rutwamba ndetaya ngojorenge taya ufanya mango ngojotemba hindu harma ibna shanu urenge uje urelesheye no mwenje yabo ekausa ureleshea ngojorengo mwenje ufanya mango ulekezo ikamba ufanya mango ulekezo ngojo uzima ikahuzimi garjonde liarlemba hindu kawo kabatisha wiringe lazimu lemba hindu sha mimi gamjodo lemba hindu hamanga mtromono netsengeza karibu ne mjeni wa mtume ya lemba hindu baturila ya tamaudu basi wasirenge miadi ya ukamjo kirimwe mjeni wa mtume sallallahu alaihi wasallam wajadi zoa swelelesha hadungana ne mjeni wanjia uladahoni uende bala dizo mtume sallallahu alaihi wasallam wala mjeni wala mzaze haudumwemba hindu hayeleha harengo mwenje heli ya mwambia hajitana ukangulekezo vahewe langu utusengeze mba hindu tenge ni sare hamba abimtutengeze mba hindu hatengeza hata mba hindu ila hisa alafu ya hisa wakomea ndo shanuka shiti kabatimba ndo shanuni waho samhono wakati ula wende wabawa walala hatenswabili
haja usweni mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa jarmu asubuhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam habeshewaze zikalima nazamba zila ni Mwenyezi Mungu kaya harumuwa ruwa waho umma wahaho ngabo wanduko hanza Mwenyezi Mungu na mtume no waislamu no islamu hata wotsa waishwalonisho izima shajo wafai kwa tina shasaya watsawa wanke mru no wakebahi yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswaswa. Abonge sifa hiyo sifa bukao garitashi wao sonti ekamungu abenze ruombe dua Mwenyezi Mungu arjailie rike wandu wa urithi Mtume sallallahu alaihi wasallam riombeze dua rike wandu wa hudunga omwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam nde mahaba yakafanyia waislamu ili inshallah rijerke mengoni mwandu ikao wajuna alisada ekamungu abenze. Abonge ubandura nzuri isheleziane garejeyu hularakaya dokaya haina mndu Mwenyezi Mungu ammika neema gumlindu ajende ya muziseyo. Haina mndu Mwenyezi Mungu ammika neema nekaye mali neka ilmu neke mvuu neke akili neke wana neke mndu mshe neke nasaba neke deheina rongo Mwenyezi Mungu yazinka mndu ngujuka huenda yardiede ya muzise neema hiyo ukienema hiyo na hunika huishukuria au kujashukuria. Ika mrado nzarejei harumwa zenema nkuu kabati hama do mkamilishi wa bumba, yani zenema nkuu Mwenyezi Mungu yarinika yajuka uruzisazo dele bumba yaripanga hilo lilo na mihono mili na mindu na matumaili na malomo maili na ulime na manyu na mashishio ne akli yarinika nemba ne sheifuba ne zilomoniho zifanyawe hazi zenema izo nema yajuka uruzisazo betinezi ndwa jina zilobavuni. Iyo ndema nabokangura mbyoka wafi anfusikum afala tubsiruna, enyi wanyi kamtusu angalia nyi wanyi eheli Mwenyezi Mungu na mpangani na mrekebishani na mkamilishani na mfanyani bumbwa ikao tofauti ya hizi nyama. Enema hiyo lazima ngarajoka uzisiwa. Abonge lazima mwanadamu yarejeze akili ukabanu kabati sibabu Mwenyezi Mungu yakahumba mbingu zinu ne bahari zinu ne milima ne ardhi yinu ne inishilohunu rishio na ora shahula rashahongalia mrajibiwe zinu pia kazijaumba illa hasibabu ndami mwanadamu. Ikazinu pia ziumbwa hasibabu ndami mwanadamu dekinale bumbwa la hangu vanu mimi zinu pia Mwenyezi Mungu akaufanya shangawo sibabu Yesiba mundu ukarijerike warumwahe hunu wafanya wautoe izuya nzao izuya amrisha rirenti zilaikao harizilia zo ritizifanye haukazo haramu. Iyo geladhimuri juwe uka emaana Mwenyezi Mungu yarikalifisha yarambia ukange ladhimuri swali doka yabahe hajikalifisha mane namna yahamba yabauka mimi sijikalifisha simumbuni nyisile mwabani mumbeni. Nyinyi sile mwabani mumbeni harumwe barnamaji hangu na kaufanya sifanya ukamjo kahumba wanadamu, sifanya ukamjo kahumba majini, gamjomba malaika, gamjomba hayawani mbali na mbali, gamjomba ivande shansi, ni umbe milima na bahari na mbingu. Ni njeni mwanadamu uonde shefu wa hezi ndu hizo pia mjua ukaya enamna Mwenyezi Mungu yatukuza mwanadamu hamtukuza daraja ya ukaye mtukufu anadaika engesidizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajajo dungana ndaina Jibrilu kajajo dungana na mtume hatambavanu fulani wa wasili yao yambe hadha maqami vanu ndo mpaka wahangu njajo subuti utsengeleo usoniho haukaba ndo mbaba hanu naziliwa yonde kiasi hemba shumwe hangu yabo imakamu yayo
yauma kamu ikao lazima mdu aeleweka hakika daika hambwa nuru mwandamu hambwa kafu shamnyezi Mungu ajatu kuza mwandamu kaekeri na daika eti kerije na mwandamu ngena ruambao kirama katibin malaika wailiwanzi hao zinjema zahe nezembi zahe kena malaika wambiri liao harmoha yatiayo majeshi wambiri liao na muhifadhi heini babanu endao ngwendo bazima na unoti la wanzi hao ngabo wamchende yao maleri skili wende ya irenge ngabo wambiri liao muhifadhi une zinyama ngabo wambiri liao muhifadhi une mazetu anilobala he dunia haulini yo babanu Mwenyezi Mungu anzi ukalo babanu yajoka uroha yabo utukufu mwandamu yanikilwa hata mwandamu yehifa malaika ngwatsungo uhima baba watsugo bakibo kaburiji yabo atenso yajoka ubaithilo ndo wajoro hazini haviru lale kaburi au mbirlia sivyo mwandamu ngwao yabo hata mpakane ntu yajoka ndo wajoka ubaithiwa ndo wajoka uroha hazini yabo mwandamu hanikilwa utukufu hanikilwa sheu hanikilwa daraja ikao kabati zimbe Mwenyezi Mungu azimba pia haubumbe evo yaiumbe mbebo hiyo kombanye ndo iso yabo haiumbu hasibabu mwandamu haumbu dunia ino ulemengunu haumbu pia haina shilohunu kajashumba ila tsulu kashi umbu hasibabu mwandamu yaji yake mbapanza joka hunu yatsitabie mbayondwa hula yatsitabie mbango ya uvaya yatsitabie uhayati wa hunu garirumia uhawa inu ambao gazi zinu pia rirumiao zinu nema Mwenyezi Mungu arumbia zo hautorinenda zema shando ujuzi sauka evangora jaundi jarfanya yehunu rija sababu hindi Mtume sallallahu alaihi wasallama ni jawabu halijibu hamba ukaya hamba hindi hamba uka dunia mazratul akhirah dunia linu shamba kuu la pangwa wandamu wajavurizwa banu walime wawale walimie warekebishe walekeze ziwale hizo mavuna wajuenda wavunie akhira kamgwa benze hunu ngwajola mbabititi shema vune mahuu ngayo ihobo kao ngwendo warejeziwa harumwa ushababi wa mahamisha shi waeshi harumwa raha na ulandu na uyenshindo na ushamavushemema mbeboniho kabati uduhazi mbeboniho kabati urewe mbeboniho ko wade mbeboniho zenema ziloiho fiha mala ainu raat kazijaparoni hanidiso wala khatarun ala qalbi bashar kazijaparu zushi harma jafula mula mwandamu zenema hizo pia Mwenyezi Mungu atozimba sababu mwandamu ngeha Mungu ajafanye hamuumbu yaje amrumishie haufanya ze ibada zahe geze ibada zinu ranzisumu hata swala zaka heji eze nungo zinu hakika zinu gazifanya mgumba nungo hindi zinu pia kazi sufanya Mwenyezi Mgumba nungo hata ego wanadamu watsanganyi haranzi adamu hati wa mwiso harma hadithi qudsi hamba inge watsanganyi haranzi nde wa mwando hati wa mwiso wamba ukaya Mwenyezi Mungu tinde Mwenyezi Mungu hajoka Mungu inge watsanganyiha kwa jajo mbungu zizia uungu wa hae na ufame wa hae saunuko ya mmika ege watsanganyiha onti pia ranzide wa mwando ate wa mwiso wakubaliana ukaya sonti pia garirendeo hama demitume ritoe Mwenyezi Mungu rimwabudie kartina banuwe kati ndiyo kwa jajo njeza Mwenyezi Mungu hata ufaume wa hae au ufaume wa hae unu kumdura mmika we kati ndaye Mwenyezi Mungu wae geze ibada zinu yari amri sharifanye hamba uka innama hiya a'malukum zinde amali za hanyunga mfanyao hunu thumma njenene na mlibeni yensu qiyama yeujenda hundu khairi falyahmidallah na himide Mwenyezi Mungu ya mwoko watafanye njema wa man wajada ghairi dhalika fala yaluman illa nafsahu yatilaumu mndu na tulaumu nafsi ya hahe ya mtarmwa ule mivuna ushonga hata tifanye njema yode maana ikao Mtume sallallahu alaihi wasallam abukaya alkayisu mwanadamu mwenza akili
ibi maondo mandana nafsahu fala lima ba'da al-maut de mndu yalazimishe nafsi haifanye ezijo humfai wakati yajo hufa hala waharumwe dunia inu halafu ende atilo kabrini hafikiziwa au mloya abo hata mahajana au mamajana maili dunia umashiwi kiasi Mwenyezi Mungu ajuka ubainthi eziumbe yende shiabo afanya zijomfai yabo wala ajiz mrumenza shunga mlemi vutihindu de mndu yatsopulile nafsi yahamba uka usifunge ba kuna ushinda banu yesola yeso banu jawu hata ya ranti zila nongobukao ilazimu yafanye zijezimfai wakati ajoka hufa zimfai wakati ajoka kabrini hata lepanza ajoka wesho kabrini zijezimfai ubangoni kiyama zimti harma zembevo za Mwenyezi Mungu yende aone raha ilo harma zembevo za Mwenyezi Mungu azza wa jalla abuga tukufu na rifai jitihadi zentuzie zinu zijao zinu za disausi kwa lelo huenda rifai jitihadi harma ziswala rifai jitihadi haku harma ze sunna rifai jitihadi ndo harma urungu wando rijizie na ujarma mirongo ya kilahau ya kimibato ya udawandu na urungu wandu na inadharau na bonio rinji harma daraja ya huandu bukao ngwa kolontizi yao hina mahala hulu darasa ngwa kolontizi zao ziradio shile Qur'ani ngwa kolontizi zao zetele riji harma daraja ukasisi mingoni mwandu bukao ngaru hao ritahi ritume ritsaimbandu ya hula hanzia za halali ili rijirli halali bu maharibi inshallah urjirke mingoni mwandu bukao inshallah ngarjo kubaliwa za ibada zatu sharti ke mingoni mwandu bukao ngwajure jiziwa mardud wala andrika mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukaya wandu wao wajizia na nzaya na nyura sha Mwenyezi Mungu hamba ukaka sina haja ni swala ya isumwe hao katwiwaza haukaya sumu hunudaza sumu hunujizia mrasi ile yatinwe shabazima na udaza mru yaambe mirongo ya wadilifu mirongo mema abuge inshallah ili rijozia banu Mwenyezi Mungu jorjalia kamgwa benze ya rehensi na muo hata inshallah siku wa maudu rije kamgwa benze rije reshelezane tena na hoshelezia ukaya watukufu ya qiyamul laili ngiyo muhimu yani omdujuha bu masihu ya renge baishira kambili ngiyo muhimu gareshele zao ya qiyamul laili ikansi namna inu ngabo eziraka kumeno mwejaza witri sha mrafanye taalimi almutaallimi hamba ukaya man talaba alula yamdu tawzi daraja kuu za ukaya ndo duniani yamdu tarajuzi daraja kuu za uyanshindo akhira yamdu taraju wanzani wahe la Mwenyezi Mungu sakhara layali yeushe semasiu yeuhimi semasiu au kemasiu haina masihu yemizi twende yatumu Mwenyezi Mungu ranzisa fukare usiha ujwarmo wingu wa dunia hado shemeleza dobe ulo nanzaya dobe ulo na nyura dobe wanzu ya lole dobe wanzu wafanye msafara dobe wanzu ya some dobe wanzu hazi dobe wanzu ni msamihi dobe wanzu kadha dobe wanzu mbebo dobe wanzu taije hondo wakati asubuhi haja Mwenyezi Mungu arudi hareje wanrundi habo wobo masiu yabo hunsani mahusha usikuwendo wahushe ranzi safkare sanane sashenda wahundi harumweza mawakati yo harumwa ibada harumwa dhikri harumwa sunna harumwa huomba dua Mwenyezi Mungu wakubalia zidua zao mwezi mrajina kadhalika mwezi wa Ramadhani mwezi unumwizi kao Mwenyezi Mungu atukuza kubwa unwe mwezi mraji abonge narfanjiti hadi harumwa qiyamul layli baishira kambili qiyamul layli gamrudinde jeze baraka mbili zambwa shukran ala ni'matillah mimi ngamtoswali raka mbili bwa swale witri sha uswale witri bolesha kujuha kunaka uswale witri shanga raka mbili zambwa shukran ala ni'matillah mimi ngamrengo raka mbili za ushukuria Mwenyezi Mungu wetu niumba mwanadamu Mwenyezi Mungu wewe akili Mwenyezi Mungu yanatofautisha neema laba watu na akili Mwenyezi Mungu yani kaununu yani kamali yani kawana yani kakadha ni kakadha gamndongozera kambili zinu bwatu njailano Uislamu
atandunja mwazimbe za Mwenyezi Mungu wajamba alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rihimidia Mwenyezi Mungu ikaono ya roko warifanya amali njema zi amali hizo tsezinuza wasilisha taranjar mwazimbe za Mwenyezi Mungu karjajo njia illa tawfiki ya hao Mwenyezi Mungu. Bahi raka mbili za shukra kaushindi ngojo swali 4 mathna tekiasi joshinda ngabora kambili zambao tauba ila Allah mimi ngamrengora kambili za urejeu ha Mwenyezi Mungu tauba ila Allah ngamrejeu ha Mwenyezi Mungu timpaka mtu akakafiri Tume salama baka mimi haina usiku umeutubia abo masihu nkadomengo mfukare banyu nyinyi warumwa hangu nyinyi waroha umma wangu na mtubie banyu na mtume sallallahu kajapae maasumu ekafanya makosa ya mitume woko wakosa kadhalika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaka wanzafanye sisi rijerishenkeze yonde marabo kao yeraha ya hera malwani dekamnu hashindi hajuhabo masihu hali etsahubashe na habantede hauwa na habantede wararo hanumba maji iyonde ambao tsahu yonde raya hayo yeraha ya hesumu dekamnu ala muhabo masihu mratojuha Mwenyezi Mungu akavumbua ndo akofanya qiyamul layli habata tajafa junubuhum anil malaji yaduna rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun wauju sazimba fuzao wasiuha wala muhabarangu ashilia asubuhi babura kejaja wardi wajuhabala alhamdulillah wavumbua mgumbabi imma wahimise warengezera kanza sunna za masihu wardi wala lambabi wardi wa ibaburaha hatta usikushe tatajafa junubuhum anil malaji wajusa zimba fuzao harmwezi mazi malalo yao khawfan wa tama haurele ya Mwenyezi Mungu na tamaya ukamujware lazima utanwa zimbo zahe wa mimma razaqnahum nizo Mwenyezi Mungu ya waruzukia yunfiqun watu wao weni kawandu ikaongwa watarajao Mungu jorjaleka Mungu abenzer kina mmo rido hunda zinema hizo rezitoa Waislamu mrulo nambandovi yana danke mwananya utsina bwesha Islam ulo namba mhogu anke mwananya yatowe ujujwa Mwenyezi Mungu obembandovi cha Mwenyezi Mungu unke jitihadi yarinke jitihadi sonti rifa jitihadi unumwaharili mehaku rilimi hasibabu Mwenyezi Mungu ne Ramadhani yae garilimao hasibabu Mwenyezi Mungu ekamgwari wasulisha mwezi wa Ramadhani rijerdo huzando rijerlo towarenko wato shinda no watarajia ukamgwa benze aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alikufatia kwezi amina bismillah alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين swalelonu ngarjo kauru hamba bishirika kamjariona sio shangabo maharibi kamjariona bulensha